Kita tinggalin. Oh. Udah gini.
Kali ke bandai. Hah? Kali ke bandai. Mana? Hah?
Dadakan we di tukang lah. Setengah kilo deh. Hah? Setengah kilo deh. 400 meter setelah itu. Kita tidak bapak saja. Tuh woi. Go. Iya, Well. 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 Kalau tuh wah. Ke amang lah tuh payu. Alah di pangkar. Wadah mau wah. Eish. Mau lulus teh tongsis, warna tongsis ada kayak. Ini dolphin. Pink lady. Ini
berarti ayam juga. Ayam dulu kan. Kumaha kitu? Iya. Backpack lah. Backpack. Adventure. Nyiram kebun teh. Oh, siap Gagah. Yang ada pucuk-pucuknya. Ketemu manusia. Goblok kalau silih video deh. Waedan. Woi. Kumaha teh woi. Hah? Oh. Punten, Pak. Untung di dia geus ieuh euy.
Oleh-oleh dari bapak yang tadi. Well. Ini karungna mawa. Hah? Ini karungna mawa. Kita anu tadi datang kah? Bisa ngalah. Heeh. Bukan si ajangku. Well. Mana badag ieu anjir. Nu di jero cek si Amang teh tuh cenah nu di jero. Wadag Udah. pisan. Luar biasa itu mah yang strawberry ieu super red. Sirek ganti oli heula ganti oli tah. Rek ngalah keur lalab ya. Rek ngalah keur lalab. Hah? Oh. Ayo pok mi jangan pok mi ya. Deui mah hayu nanti teh lah. Tak aing ingat-ingat deui. Nah, ingat ieu. Tadi kan mau kerupuk. Naon? Mau eta anjing. Kaki sobot. Pos sapi wae nyobot. Geus ajelang-ajelang manoe. Oh, Kawah. Kawah. Tadi sama Pong. Lain eta. Di belah hareup. Lawan panon poe tuh. Videona ripuh.